ka ke terolok mero ke winyo tin chawa bero tin neno de piera rio midwe mea boro chawa bero mwaka ali bario ke piere wadek omok chaden man anu dong auto Councilors weng Menwaya district local government go chair meeting kio mien la dit lobo mado bedo ka bera noya Councilors weng ke meni ke chilling million a dek la wo gitini weng million a dek ngara chel Councilors a big dok bene ma pat en dok bera wata ke ka chel lok tielo eno mien la dit lobo ma pat eno kar wano bera ta ki wai kere chet ki nga wai te pi wanga lok e ngene chene ene ma ke me verification MPs ario go gamo million mia rio million mia rio no ketika me chene ene pingo win lok Odonga no ketika me chene ene pian go nyang ni Acholi pe mero balalo kan so ke mere ki kate ki chiek ma ki luoni ordinance ma councilors eno be kate ki chiek eno ma ki luoni ordinance ma ordinance eno waje ni Acholi ma pen gu ye balalo mi beri ngomgi en kena ketika mi ye chente enu ma kar en yenyo chene teka didane so malo gam million mia rio ni go gamo pian ki ngeni ki nene tek dak ngena Acholi pe mero go ya kong do we kong wajar kwan wel jon matie we kate ki ordinance uberiot choka kin MPs kare poke tin la wo ke la wo maya ene dong di tiji kom councilors minwaya ni miara dong luong district council meeting pian speaker ketika meni ki million a bi councilors million a dek we kare ki kate ki ordinance ki chiek manwaya district local government moro ki chiek ma moro district local government moro we kare ki kate ki chiek ni gen gi ye balalo kan gen gi ti United gen gi ti Uganda gen gi mar pege mar na pege dega poka ti dong lok ti ko man tek chiek ko kar ni tap ti noya district local government ki amor district local government plan gi ti ario plan gi mi achiel ni ko bere beron ke chieko speaker mi noya mi luongo speakers mi Acholi o weng speakers mi moro amoro bade noya kitgum ni weng mi ar ke chwargi e otie kunu e ot mo wek bene ke mi ni ginu we kara dong ti ki councilors mella ko chiek mi ngom wek wai ni jo ma pinya yo moro so chene ti ka loke ching meno gin me chiel ni mi ara district speakers wen ki luongi we kara district councils me Acholi dongu kati ki loke en mi ordinance mi ye balado ki mi ari tek ordinance kara district achiel tap ki bilara ki kwara ki 99 mi chwale ne entebe we ki gazetting we ko duk chiek kere ka do teme tin digi wini don ti gazet ka donge gazetting ki mer donge kel donge parliament we ki wajni councils ma pien yo moko dong mier ke lok chiek mi ngomo customer land do bed ma lupe ki ordinance mano donge cholo councilors ma ping now Acholi wing lok Odonga at least no atitivu kai to mi ngeyo ngo neki dok bene ke wai kai bi chamo gwal cham madite pian puru bineri ene tono yeng so lo ke gonya ningo do ker wang we council mo e ken magi luo upongo wo ki kwer ki la tong panga pian ku bene ni dana ria dek mer chato kaka pi mirigi pi mirimi ie ki mirimi family gi so council dong eno wow bet matuoro pian ki bicharo ngomu ki district council ma megbu ke gu mabe councilors moko ko wai ki chama mer chene mi nyong ni lok en lok mengen ni gen pege bi ye gitie ben en gi nok pian boara tie chene mo me bi chama Uganda bi non peke so lok dong eno dano tigi million dek jeba wunlo mat eagle wunlo mat senator en non gen en nget wenu dongu no ni yo mu kan ni bo wi donga tikali wi you can tikali we will like Gilbert Tikari, chairman verification pay to you. Don't get me donyo ki district council. Acholi da go duro ya no. Kamen me Uganda po ye, pero men ngarman ma ye ne onyang nyo pao u chere ka ki peke.
so ke mir ni council ma ya chuli ka yo kari ti dong cher ki moka ni kero council mo ni parliament mi Uganda mi wi lok pa council ma pe eno la dog dan de ga wani ngom eno Odonga wa yo eno million de do yo ke jeba gadaro million mi ari do yo ke jeba gadaro ka ki luo district council mo ken o go ni wa team o go wa bin wa win Bagin ben wa kera ko piano ngi mero kwalo ngong ke kalam lo tera mo ko mo ngeni gi bi porro ko dongo wa char jora chara ane ngora ene lo ka enu ba man breaking news o poko ko platform we o poko ko platform we ko ngeo piano berata mo ko ni chiari ko di luongo district